अगर आपने हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। tabuk sung sokla noate be kok sanai kongma IPF ni delegate soro faisa pajak Tripura nismik jara delegate fainai borno nasingnan bangai oro receive khainan bang MLA AC jamatia yur IPF ni general secretary sokla noate te Arvind Deborma te Dhananjay Tripura Ashok Deborma faisa pajak sung tabuk sokla noate general secretary yur IPF tin thai khanina khanalane boro oro tamin bang asuk phaiga sar chonokja sai khana chini khorang live chonokja sai khana jendra oro tamin bang asuk laijak IPF 2009 सिमी त्रिपुरा हास्टेने डिसि एरिया नतियै टोटाल हास्टे त्रिपुरालेन सानै थायो दागलाय 2018 नि हायनो हाय IPF दै BJP सरकार फाइमानि यागल जों IPF बदलनि अंगै हायनो हाय भारत हाकतननि दिल्लीनि जन्तर मन्तर नेशनल फेडरेशन फर न्यू स्टेट नि अंगै जों IPF बदल बारा मेम्बरशिप दंगो दागलायनि 2018 बहायनो दिल्लीबो जन्तर मन्तर राजघाट निसिनि जन्तर मन्तर रेली कतर खायजाकनाय और रेली कतरनि इस्यु अंखा जे इन्डियाबो 29 स्टेट दंगनि बिसिंग जारानिने गोबांमा स्टेटनि जारा हानि बिसारक बरक तिने गावनि आइडेन्टिटी कमावै थांनानै नायदोंमोन प्रोटेक्शन दोननानै बागै ए बरकनि अधिकारना बरक किफिलै मानानि बागै तिने नेशनल फेडरेशन फर न्यू स्टेट डिमान्ड कमिटिनि अंगै मुभमेन्ट दंग बसकांनि 19 तारिखनि मार्च 2018 जों IPF बदल बहायनो 15 तारिख मार्चनि आगरतलानि हयते जों रवाना रिखा दाबक दिल्लीनि आनन्द बिहारनि रेल स्टेशनाव सिने फाइनाय जत लोकरकनो जों लामसकनानि बागै IPF नि बेदेक सिक्ला बदलति IPF नि गोबां आदं संस्था बारा रेल स्टेशना आचक लाइजाक दागलाय बिसिबो हायनो जोङो मनो त्रिपुरा हास्टेनि लोकरकनो जों गोबांनाय ते हामबायरनाय दागलाय IPF नि दिल्लीनि अभियान ते दिल्लीनि जे मुभमेन्ट 2018 आव जतनिसला हाइस्ट रेकर्ड दंनाय अब जों खाख्लायो दागलाय बिसिबो 500 जननि साकाव हाय दंगो बरना जों लामसकनाय सिने 500 जननि जे दिल्लीनि मुभमेन्टनि बिसिंथि खालायै सारा त्रिपुरानि जत 12 लाख त्रिपुरा सा दंनाय रखना जों सिने मुभमेन्टनि बिसिंथि खालायनो जों बरकनो सिने मुभमेन्टनि जे आन्दोलननि कर्मसूचिना जों बरकनो उनुकनाय आबनि बागैनो कायसा खादुमानि बेलायनो तामनि बागै हिंके जे ताबुकनि बर्तमाननि IPF ते BJP नि गभर्नमेन्ट जे त्रिपुराव कताल खालायजा अ जगाव ताबुक कायसा पलिसि नुकजाखा जों खाख्लायो जे दिल्लीव कायसा त्रिपुरा भवन दंगो आबो बसिनि मानथाय जों आरो बसिनि फेसिलिटी दंगो होनै जों खाख्लायमाने सियाबा जों नुखा दिल्लीनि जे ताबुक त्रिपुरा भवन दंमाने आबो टोटेले कम्युनल डिवाइडेड खालायनाय जे IPF नि मुभमेन्ट खालायनानै बागै खायनो रखनो त्रिपुरा भवन बरनो फेसिलिटी रजागिया जों प्राय 4 days नि सिगाङाव जों इनफरमेशन रहजाक दंगो टेक्स नि माध्यमे सियाबा आरो जगाव ताबुक जे अफिस इनचार्ज दंनाय रक जे एडिशनल रेसिडेंट कमिशन दंनाय रक आबो जतनो बरकनि यागंमानि बागै दिनै BJP फाइथों IPF फाइथों CPM फाइथों हायपना सिनि बरकना अमा हायके सस्पेंशन खालायदों माने आबो बेलाय दुखजनक सिनि ताबुक आरो आचकजा खरकसा सिनि ताबुक प्रेजेंट IPF ते BJP नि कताल सरकार खायमानि जागाबो ब खरकसा सिनि एसेम्बली नि खरकसा मेम्बर खरकसा MLA सिनि MP नगरनि बरंगनां सिनि सिन्धु कुमार जमातिया ब खरकसा MLA तुतै ताबुक दिल्लीनि आनन्द बिहारनि रेल स्टेशना आचकजा अब बेलायनो खानांमानि कक आबनि बागैनो सिनि अधिकारना जों मानानि नांगो सिनि राइटना जों मानानि नांगो आबनि बागैनो भारतनि संविधाननि 3 धारा मुताबिक एडिसि एलाकानो एनी हाउ बाय द वे जों आबना सेपारेट स्टेट जों खालायनाय BJP सरकार दंथों IPF सरकार दंथों आबना जों नायनानै कगिया सरकार परिवर्तन खालायमानि उद्देश्य अंखा CPM ना त्रिपुरा राज्यनि हयते उच्छेद खालायनायनि बागै CPM सिनि जे IPF नि त्रिपुरालेन सानाय रखनि बसकांगो हरङै बासाय दंमानि न दुश्मनना सिगां त्रिपुरा राज्यनि हयते नन्नानि बागै IPF ते BJP गठबन्धन सरकार खालायगा दाबो सरकार कताल खायमानि यागल न बाक्सा वान सबै मानो बौने त्रिपुरालेन पगै थांगा हानाय गोबां महलनि हयते एलिगेशन तबैनाय दिनै माने एलिगेशन तबैनाय त्रिपुरा राज्यनि बरनो अराय परै खायनानै नायदोंमोन आबना तागलाय दिल्लीनि मुभमेन्टनि माध्यमे
দুধ কা দুধ পানি কা পানি abna sung poriskar khlainai sung IPL te kokhono Tipralen kibiya sung IPL te kokhono Tipralen demand na yakarya Tipralen chine final ni bagai Tipralen maya sak IPL te andolon khlainai abo jotone thaneo sung kabogo Delhi movement ne যতক্ষণ পর্যন্ত পাই আসা পর্যন্ত ত্রিপুরা হাসতে চিনি 12 লক্ষ ত্রিপুরা সাতনায় রাখনা जों কবক নাই চিনি বাগৈ নরক যতন সুরি তংনানি বাগৈ আং কবক নাই আমবাই ngai जों tabu kok khanalani MLA katal MLA AC Jomatia Ampi Nogor ni ngai sir nung chuno ke sai khanardi tini o norok asa hasal Tripura simi IPF ti ni kaisa movement Tripura len ni kaisa movement khainan bangi phaika tarpore 400 500 jona borok Tripura jon simi asa hasal ma train kaine kosto khai phailai tongmani nung o movement tui nai motive ti nai tam sanamu sung chuno ke sai khanardi tini khorang life যতন সাইমানো ত্রিপুরা রাজ্য উড়িষ্যা জাতি গোষ্ঠীর হা বরক দফনি হা ও 12 লক্ষ ট্রাইবেল বিসি কলক মারং ত্রিপুরা হাসাকাব রাজ সাধক খাই ফেমিনি কিন্তু जों যতন সাইমানো রাজ সাধক খাইমান ইয়াগুলো ও ত্রিপুরা জাতির বামফ্রম সরকার যখন খাইমান ইয়াগুলো ani Tripurani bumi santanni obostharo komornani thangkha ani Tripura jatino जों mukti ronani bagai जों mansokha yura IPFT NCDM ni netritwe khlaiyo जों o dophano o hano byongani bagai जों tini 15 tarikh simi tini jora जों tini 17 tarikh horo Anand Vihar station जों chini train by kai phainai chini borok no nasi tango o jati ro phogane bagai gobang mo tu kosto relo masa manu ekhe bugi phainai no tabok chung nasi tango tamune bagai humale chung dophano phogni thangthani bo chung kosto dukha kosto manai chung tinibo wan chokha o jati no phogni bangai 19 tarikh ko MNS National Federation for New State by Tuidul Jagoi जों tini alada rajyo sanani bagai जों tini phai tongo IPFT tai your IPFT ni bisingtei dofano phyognai tai jotono Tripura jatino जों 12.5 লক্ষno जों koinambosu jotono Tripura lene bagai जों chini bagai suridi chini bagai wansok bari जों joto thamsangai o dofano tai o hano phyognani bagai जों ma wansoknai jotono kobok jawo Ambai, you like 50, Tripura long live. Long live. Buying Somalia.